jwale ke nako ke bula kwano le Dr. Masekwane ka jeno ke tsa beteng kwano re qadile ka ntate Matjavu ramolao monna ya tsebang molao o buile le rona ka jeno nthwena ya hore o re nna ngwana nenwa ke tla mo exposer nna mosadi nwa ke tla mo exposer o romela ditshwantsho tsa tseo le dinkileng le babedi le kunutung ntho tseo le neng le dietsa le babedi le kunutung molao jwale o eme ka maoto wa utlwa le wena ngwaneso Dr. Masekwane molao o eme ka maoto oro ske wa leka wa etsa ntho eno etsang ho ngwana motho o re o a mo phoqa o re o a mo hobosa o re montsha bo clever ba re o re msenya lebitso kore ha o le monna o senya mosadi o lebitso ntate keng yona ntho banna we man seriti se kae taba yeo ya bonna ba hae e kae hore o ntate botswadi bokae eke botho bokae haina wa tseba wena ntate wa ka ke dumedisa ba mamedi ba bua monna wa fa hey taba ena kaofela ntho yena e qalwa ke ntho ele e ko Bibeleng e reng money is the answer for everything tšhelete ke karabo ya dintho kaofela chapter 10 verse 19 ya Moetleshia yano ha tšhelete ya rabela dintho kaofela challenge e kgolo ho rona banna e tsang re fete ntho tse ngata ka tsela e makatsang ke hloko ya letseno kapa ke hloko ya tšhelete hloko ya tšhelete ntate thuso e tsala dintho tsena kaofela ke ka mo ha o fetswetsa dintho le motho ha gutla a bona potential kapo ka re o nonne pokotong mona a be isa bilinyana go udimo le yena are ho itseng ke batla tšhelete e kana ntate wa ka bothata ba tšhelete yanong ke re ho banna ke tsama le ntate thuso ha o le monna iketsetse favor ha o le monna when you don't have income don't touch o rinjwa ke miss call man ke miss call o etsa o rinjwa le man man be butle ntate Masekwane be butle man monna mama re bua le banna re aha banna mona Masekwane ye motaung pitsa motaung e re motaung a ke le kholo ka magolo kwa ke bo moloi e re motaung sebata phofolo ntwetsetla mamela mona re le mo bua monna re when you don't have income don't touch the touching batla batho ba nang le income o ska lo ikenya pressure e sa hlokahaleng o toucha eng o sena pokoto o thetsa eng o sena pokoto o batlang dinthong o sena pokoto man butle Dr. Masekwane o re ndwa le last number re batolelekisa dintho tse re qosang ho re be le pokoto ntate Motaung ke miss call on twi mamela ke miss call o re batla o etsa eng re batolelekisa dintho tse re qosang o re be re ba le pokoto mo mamedi o mametse le Sedi FM le nana o ke bua monna ke tsama le Dr. Masekwane re o thetsa eng o sena tšhelete gore le keno le lesio are ho baneng o batla gore o lo ikenya tsietsing e tla o qosa hore jwale o batle tšhelete ntate wa ka ha o sena letseno o lose power and control over your woman ha letseno le se o le ntate o le boyfriend o le ma ha letseno le qala le sabeteng ka tlung o lose voice ka motlu ya lahle because letseno ke lone le tlisang weight Bible se ka le ba le re ke karabo a re no e change taba eo jwale ha o le ntate letseno le ya fatshe o lahlelwa ke control o duma mme o lahlelwa ke control o duma bana le thapelo ya bosiu ya lahleha ya ka moriri hobane hona le ntho e hlokang hona le ntho e sebetsanang le wena hlohong ya hao wa kwaleya o lahlelwa ke botho ba hao ha o le ntate o lahlelwa ke weight le value ya bonna ba hao ha le tseno le seo ke bua fela mo mothong wa ntate o lahlelwa ke sense of belonging hore o mang o tswa ka ntho ya lahleya we pona o le nix
ha o le ntate o hloka o hloleha Ntate ho wa ka. fa bana ba hao dijo Ntate wa ka. o hloleha hore ka tlung o be le tjhelete o fihlelwa ke mo moya wa hao o re empa ha ke letho ke batla eng ka mona ha ke letho. Ntate Motaung, banna depression, banna ba imetsweng today ke le baka le leholo ha o sana letseno. Ha re na letseno. And ha re sena letseno, re be re na le pressure ya competition. Hodima o hloka o bo ba le kgatello ya tlhodisano Ntate wa o batla o hlodisana le batho ba bang Ntate wa ka, empa ha ona yona ntho ena. bokgoni bo le matla ao hayo. O shebile next door ya hao, o shebile batho ba o keneng sekolo le bona, o shebile batho ba o hotseng le bona. Ha ba ntse ba o siya ka pace, ntho e bolaya boteng ba hao, e bolaya kelello ya hao, e bolaya moya wa hao, e etsa hore o ka re wena ha o sa phela bophelong. Jwale ke leka hore o motho wa monna o tlo taba ena e reng, o re bukeng ya dibuka ke monna a tla tloelang ntate wa hae a lo maperelana le eng le mofumadi wa hae. Jwale o tlo taba ena e etsang ha o le mane a le tareng ya moruti, ntate wa mosadi o tlisa ngwana wa hae e leng mosadi ho ntate ye mong, O feletsa ngwana enwa o mo fa power and control. Kore ka mantswe a mang ntatona o re responsibility ya ka o fihlella kana ke yentse, I give father figure ya responsibility over to you. You are the second father. ho ngwanaka Hey, ntate Motaung, o ntate jwale ka jeno mosadi wa hao, o papa wa mosadi wa hao, ha o monna fela. ebile o ntate. And we prove unto you. That's why ha mofutu o setse o le teng, o setse le nkane, ha o sa hlolo mmitsa ka lebitso la hae, o setse o mmitsa bo baby. Yes, it's your baby. Oh yes, oh yes, oh yes, it's your baby. It's your baby. And o tlo le ena ha respond, ha sa hlola re ntate Motaung o bitsa daddy. Are daddy. Are daddy. Hello my daddy. Hello my bua monna. Ntate wa ka, ntho e etsala fela wena ntate Motaung ha letseno le le teng. Ha letseno le fela le sa hlole le teng, Ho ba le mathatanyana. tonu ya change. Ho ba le Bo mathatanyana. baby a ba sa bereka, bo daddy o qala o bitswa ka Mabitso a itseng a tlang ke a utlwa Dr. Masekwa. Jwale o re banna re etse jwang? ntate wa ka. O re jwale monna ke ena o teng o eme bona o sena tlase sky ntate wa ka mme o etsala hore Yes. o fellwe ke mosebetsi. Yes. Wa etsala hore o hloke. That's right. Wa etsala hore tsatsi le lapeng bana ba o le mosadi wa o ba shebe hore banna ke tla etsa jwang. Yes. Nako ngwe re ya matsatsing a Christmas se dintsa di feme di tlokwa. Yo. Ba bang ba di feme ba baleya ba sie batho ba sena tšhelete. Jwale o re monna a tle a etse jwang? Ntate wa ka Motaung, taba ke ena ya pele, monna mo seasoning ena ha letseno le fela tshwanetse a fumane ntho ka e etsang. Ke ya pele, O re seasoning ha letseno ha income sa hlole ba ho teng, so sena tšhelete ha e kena. dule fatshe a shebe ntho ya ka e etsang. Eke Ntate Motaung ke bone ntho e ngwe modimo ha hlonolofatse ntho e seng original. ke miss call ntwe Modimo ha hlonolofatse ntho e leng yona. kore ha hlononofatse ntho e seng original kore e seng yone. Duplicate. Ha modimo ha rate duplicate. Bothata ba rona hore re ska fumana ntho tse re ka di etsang, re compare, re batla ho ba bo ntate Motaung. Ke batla etsa ntho e ntate Motaung a e etsang. Ke batla etsa, ha ke kgone ho tla ka ntho E we leng yaka ntate Motaung e leng ya ka. tlo ka ntho e we leng ya hao. Ntate wa ka ke ntho e banna ba e hlokang. Nahana o dule fatshe, o tloa Bible e re tlohela o stressa, o tlo jang hosane, o tlo aparang, o tlo nwa. E re bona dinonyane di etsa jwang? Ha di sebetse mare di a ja. Dinonyana ha di sebetse empa di a ja. Hobane nonyane ya tseba hore ha se lephoi.
ene nonyane ha ona ka mokgwa e tla lwanelang hore e be le phoi e keke ya lwanela hore e be leba e keke nonyana ya lwana e kananyana motintinyana wa lwana gore e be leba e shebane le botintinyana ba yona e kgotsofalletse botintinyana ba yona ha o ka fumana ntho o e etsang o le monna kgotsofalla seo o se fitla la o ka lo policha ditaere tsa dikoloi la o ka bula ntho ya hore ke hlatswa diteki nna fela ke specialize ka o hlatswa diteki fela yona ntho eo e etsa wena ene modimo tla e hlonolofatsa e ba original ntate we o ya bona buka ena ha ke tsebe rena o tswa kae wa bona buka ena e ke tshwereng fall 7 times stand up 8 e ngotsweng ke John Mason ene ke bona o e badile bona o bua ya ke badile haholo e bua ka yona ntho eo e re kore e teng mona ke tla e bala e buang ka hore bothata bo ke bona bo batho ba iketsa di duplicate batho ba jwale o e hlalositse hore modimo ha e hlonono ana na kwa o hlononofatsa di duplicate mona modimo hlononofatsa ntho original e o leng yona wena ewe hantle wena o leng yona o batla wena o be wena mongodi yona o re wena ntate wa ka qetile re tlo ya pineng ya Omega akhona mandla o re mongodi yona a ko itshebe na kwengwe are o ko itshebe wena ka bona o itekole jwalo ka monna kapa jwalo ka mosadi hore hoja lefatsheng batho bane ba tshwana le nna kore a re konane o dule fela o le mo o re hoja batho bane ba tshwana le nna motho e mole mong ya phelang fatseng di bilione tsena tse phelang fatseng hoja bane ba tshwana le nna lefatshe ka bele le jwang modimo wa ka ya motla o reng modimo wa are a ko itshebe fela wena o itshebe o dula o le mong ka tlung ha hao ka kamereng o ipotsa hore hoja batho lefatsheng lena kaofela ba tshwana le wena ba ne ba tshwana le nna lefatshe e ka be le le jwang ha ke re ba pale pina e matla wa utlwa ntho utlwa ke wena ke ice ke a o bona e re ke re tshware pina ena hanyane fela Semohe habo Jesu ho monate habo Jesu monate ngwaneso ya ke mo re batlang ho ba teng kaofela ha ona tulo yeng mo eketse motsielo re bontate kore le kene pelong ya ka Alina Madia a re bontate moseki ke na le yena ntombi amen hallelujah thank you so ntate wa ka re ntse re tsama le wena leetong lena wa fama o bua taba tse kgolo ore how sna income don't touch ntate wa ka tswela pele o batlang dinthong tsa batho ba nang le income ku ikenya bothateng le o feta ene bothata gore le pelo ena ya hao e tlo qetelle sa hlole betsa hantle ene o tlo qetella o nka dintho tse leng gore la o qetela di ka etsa o commit suicide o ska hlolo gona gore o ka etsa eng bophelong ba hao hobane o batla o itlama ka dintho o sena ntate wa ka jwale ntho e kgolo ntate motaung ha hona last number ha hona ibila kekebe abate mosadi o perfect ke ibua le bontate taba e ha hona le mohlang ha e phete ke miss call ntho ha hona mohlang kapa ha hona tsatsi leo ho tlo bang le mosadi ya lokileng hore ya perfect for monna o mong le o mong ha hona hore o e beya hantle ore monna a tsebe monna ya le wona jwale monna re mametseng ya dutseng le mosadi wa hae Dr Masekwa ya dutseng le mosadi ya mametseng hona jwale a tsebe ore bophelong bona bo re bophelang hohle ha hona hore o tla fumana mme ya perfect 100%. wa tseba mo fumana ka mosadi o mabitleng kae o kelellong ya hao oh modimo ha na o fa yena o file matla ka hobane kwena o na le picture ya mosadi wa mofuta o wena o mmatla jwale ke wena o na le control ya o mo shape to that level ye wena o reng ebe ka mosadi ya ka akabatšia ya ha wa nkutwa gore a tsabka wena ku wena ya bopan le lapa la hao teke ya hae
ya bopang lelapa lena la o hao. tshware matlo le monna ke wena o kgonang gore o bone o mo empowera yang ke wena o tshwanetse gore o bone o mo ruta jwang ke wena o tshwanetse o bone gore o mo understanda jwang o tla baebile reng bukeng ya diproverbia chapter 24 e bua ka ntho tse tharo ha e re ntho e tla keepang lelapa ha e re ke lerato ntho batho ba Diprophobia. The proverbs. We are sure more. ntho e tla keepang lenyalo la wa se lerato. That's why batho ba kgona go gaoana mara santsane ke morata mara baba divorce A re mpa ke santsane ke morata empa ba divorce baba separate o a santsane a morata jwale a se lerato le keepang lenyalo ntho e keepang motse e mo diproverbia 24 ore ahang le bone ka knowledge ka tsebo yeno kutlwisiso yeno tseba motho o dulang le yena ke ape motsebe tseba ha kwatile o jwang tseba ha itumetse o jwang a o selo sana tseba ha phahame o jwang hona le ntho tse di tse le hore tone fela tshwanetse o tsebe motho wa hao motsebe nna le nako ya o etsa gore o nne le tsebo ka motho jwala o etsa ntho o aha lelapa ya bobedi e bua ka kutlwisiso understanding until you understand your partner forget ho fihlela o mo utlwise ntho eng le ngwana mamela ntate wa kwa tswa ntho ena ya kutlwisiso ke ntho ya bohlokwa hampe le teacher e sa utlwisising mathematics ha e kgone ho ruta ngwana hore a utlwisise mathematics completely tshwantse o utlwisise hantle ntate wa ka ngwana ha o mo ruta mathematics a sa utlwisisa ke ka hlola utlwile ebile o tla o hloya hobane ha utlwi understanding ke ntho e kgolo hampe ka tsela e makatsa ntho tse re kentseng positioning rona re le banna ha rena kutlwisiso le batho ba re phelang le bona utlwisisa motho yo phelang le yena ntate Motau mo mambele e ba le nako e ba le ha ile hore o tletse bohlanya utlwisisa bohlanya bo ba hae hore na buetswa ke eng butswa kae bopakwa ke eng sesosa ke eng kore ntate wa ka ntho qetang o bua kana kore o itse mo mamele mena kweng ha o mo mametse o se ka mo mamela ka ditsebe fela thank you o mo mamele le ka maikutlo le ka pelo ya hao le ka moya wa hao le ka bomodimo ba hao o mo mamele gore ntho ena e bolela hore e ba le nako ya mosadi enwa wa hao e tsa nako tloela ntho ena o mata o fofa ka di weekend o le siyo hae le hona jwale o so fitle hona jwale khona o kenang o nwele le hona jwale tloela ntho ena o ko utlwisise partner ena ya hao and ya boraro o santsano le mo last number na e mo di proverbia tabene ke bua 24 yes ya boraro ntate Motaung nna le bohlale e ba le bohlale ha o setse mo utlwisisa o sentse o mo tseba modimo o fa bohlale e ba le bohlale ba o phidisana le yene ka bofokodi bo anang le bona o fa bohlale ntate Motaung o fa bohlale ba re ha o letse bohlale ke hore ke tlo nka maemo ka tsela ena yes jwale dintho tsena tse tharo tsena ha o sena nako o qeta o ibua ha o sena nako o kekebe wa di fumana ako di phete ntho tse tharo tse ya pele ntate Motaung ke re re hloka re le banna re nne le tsebo amen re nne le tsebo kapa knowledge ka sekgowa re be le yona le batho ba re phelang le bona and ha re ka nna le tsebo o ko tsebe ngwanona wa batho pele o kopana le yena ako motsebe ngwanona wa batho mohlomong o mongwe ho tsa sena ntatai ya hle wa nkutlwa ha tsebe father figure level o mong o hotswe o ile a abusiwa tshwanetse o tsebe dintho tseo o tsebe hore o kopane le motho o lemetseng maikutlong motho o santsanana le anger and then how ka tseba certain backgrounds le ka yene le family le culture le family ke ntho tse bohlokwa
ya bo motho enwa ya bo motho o tsebe knowledge eo e tlo o thusa jwale wa ba bua le ka culture exactly e tlo o thusa hore le tlo phedisana jwang wa tseba ke ya culture e tlo ntho ena ntate motho o fitlhele mme a ebetsa sonta mme o ya kerekeng kwa wena o ya kwana ntate o ya kwa ke mo firifiri ntate batho ba dula fatshe ba tsebane hantle hore okay culture yao re tlo bereka jwang ke one bontsha hore ha wa ba le nako hore o dulwe fatshe ntho tsena tse tharo nako engwe motho ena wa hao ke motho ya nang leng badimo ke motho wa badimo jwale ha o mo utlwisise wa utlwa ntho ho na le sedimo ho yena mona ha ona knowledge ha ona tsebo ha o batle le ho tseba ho ithuta nix ka hobane ha o ka nna le knowledge o tlo adapta ntate motaung and o adapta o tlo tlisa bond e fetisisang because ya no ha o na le knowledge o qala o understanda ha o na le tsebo Yeah. o qala o utlwisisa motho enwa hore na o ya ka ai jwale nkgopotsa botitjhere ka titjhere ba ne ba re utlwisisa ngwana yeah psychology ya hae ke ka o ne re rutwa le psychology Yes. ha re le matitjhere yes mo utlwisise Exactly. o tsebe ntho engwe ba ne ba o ruta lona gore o ska monyonya fela re o bona ngwana motho a ba so monyonya Wa so utlwa le ntate Motau? utlwi e ba le ntho yeno Understanding. ya kutlwisiso ha o utlwisisa motho o setse mo understand le before tla ke re mohlomo ke motho o wang epileptic or what drive o setse o tseba di signs or the symptoms before ntho e etsahala o kgona mo rescue before ntho e etsahala hobane jwale o ya mo utlwisisa o wa mo tseba o kgona mo protect o ke se protect ntho e o sa e understanding ema ona teng moo ka jeno molaetsa wa hao o nong o tshwere o re tshwaretse ona o re o ske wa don't touch yeah no income no touch no income no touch. touch o ska wa tla ikenya dinthong tse tla o makatsa ho sana di o yetse o sa lo maketse ke bothata bo boholo yalo dintho tseo kaofela tseo ntate Motau ke dizembona jwang amen banna ba lo beya dibotlolo ditafoleng tlwelo matheka mora banna ba rekang dibotlolo tsa bo di 10,000 o sa afford tloela o matha ka mora banna ba o sa afford ai wa tseba tlwela o ikenya under pressure unnecessarily minimize the expenses tsa hao tloela o ikenya tlasa kgatello esa hlokahaleng hey man bophelo a se December fela ntate Motau ho na le batho wa tseba o kaneng batho ba senya tšhelete ka December December motho mo lo mo fumana ntho o ting ke bonus bonus ka mantsoma company e re tanki ka matsapa a house le mo ka ofela oh yes sir. and then tebo eo e bo fanyon ha wa itlwaye oh yes sir. e tla once jwale motho ya no o nano ra sentse ana le tšhelete le fatshe lena ka ofela no mo kane ya pele ana tsebo hey ona le bond e goga bokana ntate Motau mplele fela ke December o kra bonus ha o ka lo la to patale koloi double payment wa patala ntlo double payment wa patala ona le relief until March January I fitla you don't feel pressure February I fitla you don't feel pressure hobane o yentse dintho tsena wa plana hantle wa lukisa ka nako nako hape wa bona nako ya tla hape e re ketse tjena porosa mokhatla a re ntate Motaunga le bua taba tsa bohlokwa tabatisi tabaledi le yena o teng kwano hlongwane bongane le yena o teng mona o re mametse Thabiso Nyayi a re jojo ntate Motaung le tshwereta ona le ntate a reng jwale le re a ela malapa jwale le a malapa banna le lukisa malapa rona re a le boa hle ke bua monna ntate wa ka re a kwala jwale re salletswe ke metsotso e tsheletseng pelo ra ya 12 re tlo tswa kwano ka 12 o'clock mona mo lo itla ba bala ditaba go tloa mono he re tla be re nka mfololo yes re a kwala jwale ntate Motau a ke late ka note yena e late ndata ke December pressure engata magauteng lone a tla hae hohle batho ba tla hae go tluwa hae competition ya udimo hey man o sa hlokahale
Ona le mantswe a ma Sesotho re Setswana ba re ga re lekane re se meno. No, yes. Re le meno a re lekane. Jwale ke leka hore ho bontate a ke o mate kore ka mantswe a mang ha income e siyo wena ntate Motaung o fihla lona le ntho tse ngata tse o sa letlellwang hore o ka di ama. So o Mamel, e phetape ke miss call. ha o sena income hona le ntho tse o sa letlellwang hore o ka di touch. Ha o sena hona Yeah. hona le dintho tse ngata tse o sa tlameang o di thetsa. Jwale- Tloa pela tsona hobane ha ona yona income tloa O ska baleha. batla o tloswa ke molao. O ska batla o tloswa mono ke molao o lo thetsa dintho tse o senang le tšhelete ya tsona. Hey wena last number hey wa fa o reng jwa Ke bona bothata. O ska batla o lo pushwa hore molao o hopotse hore monna o thachitse ntwe ne batla pokoto. Yaanong o no sena affordability ya pokoto. o no sena yona. Ithibe o le monna o dule o ikenye meeting. Wena ka bo wena O fumane ntho ka etsa. o ikenye meeting Ka bo wena o ya meeting o le mong wena ka bo o wena sena batho. ya O le mo. o bitse maoto a o a kenye meeting That's right. o bitse matsoho a be That's right. meeting That's right. o bitse molomo o be meeting That's right. o bitse mahlo a be Yeah, meeting yeah, yeah. o bitse dinko di be That's meeting right. o bitse ditsebe di be meeting o bitse boko le kelello di be meeting o bitse mahetla a hao Yes. a be meeting Everything. o bitse mokokotlo wa hao o be meeting o bitse o bitse pelo ya hao thola pele everything. Ntatwaka ke santsane ke fetsa we kenye meeting. wena ka bo wena And then ke be ke ha we kenya meeting o bo jwetsa modimo ore ke tlo etsa se ke se kgonang. amen Seo se ke sa se kgoneng o se etsa ke se tloella ho modimo. A ke pheta hape ha o fetsa o ikenya meeting ema ka mantswe hore se ke se kgonang ke lo se etsa seo ke sa se a kgone ke no se etsa ke se tloella ke re matsoho. modimo No pressure. ke o fa sona ha ke batlo ikenya tlasa kgatello tloela lo ya itlama le ka koloi e tla o imela e tla o hlola Ntate wa- tloela ntate wa- hore o lo lata koloi mane Ntate wa- ha amane le kgweng le itseng e be itsuba letsatsi o fihlile Ntate ka wa- yona hae e be ishwelle ka jareteng o bo patala ntho Hey, we kentse pressure ntate Motaung bontate modimo wa ba hlonolofatse khutlo tse nne ha ba bang mo ba leng teng. re na le bona re tsamaya le bona modimo teng wa ba rata bontate haholo amen Aba sketsa ntho tse leng hore motho o bona hore a ke nke bophelo baka. yeah A ska fitla motho mo re man go useless go phela. yes Bona ntate waka ntwena ke le bidi ena. Ka sheko kene o sane ho sane kwena. mantswe ya o qetela a re a buang le wena pele o ya kerekeng man the royal family. Yes. The royal family mo mamedi monnenwa o tshwara kereke letsatsi le letsatsi mane wa sebetsa wa rapelwa mane ba tshaba jwa ke monna wa thapelo ke ngwana ya rata modimo ka tsela e makatsang ka mane ka Levy Street mane. Yes. Hona le mantswe ntate wa ka re ya kwala jwalo bana o ya kerekeng ya royal family Levy Street mane. Hona le mantswe a reng ha o le monna o ske wa dumela gore lefatshe le papatlehe gore le be flat. Yes. Yes. O ske wa dumela e tsa gore lefatshe la o le be rono Yes. gore o kgone o tsamaya go ya pele ka bophelo ha o ka dumela gore lefatshe le papatlehe o tlo dula o robetse o tlo dula o paqame jwalo mo o tlo dula o sa epele e tsa gore lefatshe la o le be round le tsebe go jara le nne le o tsamaise wa fa Wow. ha re ye kerekeng Ntate waka ke rona ba modimo go Ke o. ha ba hlonolofatse Amen. re a ba rata. amen Bye bye.